मेसें बोथोर सफैनाय लोगो लोगोनो आसामनि खायसे ओनसोलफोराव गुबुन हादरनि बायदि रोखोमनि दाउफोरा फैनानै थुबुर जाफैयो। गुबैयै बिलो, दैमा, दंग' आरो खायसे दैब'बारि जायगायाव गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय दाउफोरा बाफैनानै ओनसोलखौ समायखांहोनायजों लोगोसे दावबायारिफोरनि गोसोखौ रंजाखांहोयो। नाथाय बेबायदि समावनो बरपेटा रड हाग्रा बिफाना आयेन बेरेखायै गुबुन जायगानि दाउखौ मैहुर खालामनाय सानै फलानखौ हमनो हायो। मख'नो गोनां बाथ्रादि थांनाय माखासे सान सिगांनिफ्राय खायसे दुथां सुबुङा बिस होनाय आरो हरनि समाव जे सानानै गुबुन जायगानि समायना दाउफोरखौ बुथारनाय आरो हमनाय जाथायनि स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै दिनै बरपेटा रड हाग्रा खोन्दोनि मावसुमाफोरा संदाननानै बरपेटानि काप्लाबिलाव सानै सुबुंखौ गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय दाउजों लोगोसे हमनो हायो होनना हाग्रा बिफाननि मावख'गिरि अभिनब बरुवाया मिथिहोदों। फुंबिलि समनि 4 रिंगासो समाव हमनो मोननाय सानै सुबुंनि मुंखौ 16 बोसोर बैसोनि मनिरुल इस्लाम आरो 18 बोसोर बैसोनि जाहांगीर आली होनना फोरमायो। गुबुन फारसेथिं दाउ फलान खालामनाय सानै दायनिगिरिखौ बरपेटा बिजिरसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना मिथिहोनायजों लोगोसे सानैखौबो आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना फोरमायो। बरपेटा रडनिफ्राय पुरन देउरिनि रिपर्ट, समनि रादाब। আমাৰ বহুদিনৰ পৰা এটা অভিযোগ আহি আছিলে আমাৰ বৰপেটা জিলাৰ ভিতৰত কাপ্লাবিল অঞ্চলত কিছুমান মাইগ্ৰেটৰী বাৰ্ড আহে, সেইবোৰৰ কিছুমান ইলিগেল হাণ্টিং কৰিছে আৰু ইলিগেল হাণ্টিঙৰ এটা দুষ্ট চক্ৰ চলি আছে। তে আমি সেই কমপ্লেইন লৈ এটা অভিযান চলালোঁ আজি, আৰু পুৱতি নিশা আজি দুজন পচাৰী বুলি ক'ব পাৰি ধৰা হ'ল, আটক কৰা হ'ল আৰু তেওঁলোক আমি কোৰ্টলৈ এতিয়া ফৰৱাৰ্ড কৰিম। দুজন আছিলে, এজন জাহাংগীৰ আলী আৰু এজন মনিৰুল ইছলাম। হয়, তেওঁৰ লগত দুটা আমি চৰাই পাইছোঁ, যিটো আমি কওঁ এটা কমন টিল বুলি কওঁ আৰু এটা হ'ল আপোনাৰ হুইচলিং ডাক বাহিৰৰ হয়। ল'ৰাটোৰ তাৰে সৰ্থেবাৰীৰে লোকেল গাঁৱৰ হয়। তেওঁলোকৰ এটা দুষ্ট চক্ৰই হয়, বহুতকেইজন মানুহ মানে তাত লাগি আছে এইটো কৰিবলৈ। হয়, আমি বেলেগ বেলেগ কিছুমান পদক্ষেপ লৈছোঁ। আমি এৱেৰনেছৰ পদক্ষেপো লৈছোঁ, কিন্তু যদি তাৰ মাজতো কোনোবা ইলিগেল কৰে আমি কঠোৰ ষ্টেপ ল'ম। আৰু তাৰে এটা পৰিণাম আমাৰ আজিৰ, য'ত আমি তেওঁলোক আণ্ডাৰ ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট এৰেষ্ট কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰা যাব।